Ni matuku eli mwi wa thanthatu mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imweni na othocha na ndeni wa Vilingi wa Mauvoo kiokoni cha umundi ngomanyithie Mauvoo ala methiwe maikitikanyeni ta Erastus kithukua nzomo na inde twendera kunenania kwisela mitandao ni jitu valandeni wa Twitter ni @motongoi tv ke @erastus kithuku na inde ndeni wa Facebook ni motongoi tv na ndeni wa namba yotumani mukuvi ni ile 39115 ayo twambi Mauvoo maitu kwi muthenyani wa iyo President Uhuru Kenyatta no tongoe sechathi cha kutania ilande ya Kenya yavikie na kwisumbika kana Madaraka Day na ni chathi kila kitwaiwe kiwanza ni cha Kenyatta akana Jomo Kenyatta International Stadium county ya Kisumu. Chathi kiuni kivikiwe ni ndongo ikauta Evo President wa Burundi Evariste Ndayishimiye na ula mweni wa Ndaya ainena President Uhuru ni waise kana serikali yake ni thukumite enende ma Kenya kute serikali ila ingi si thietwevo na indi Steven Mwema na ilivoti kwa withian. Wai muthenya wa thanthatu tuku imwe mwei wa thanthatu mwaka wa 1963 nthi yitu ya Kenya ya kwatotoni wa nthini wa kwisumbika kana self internal rule kila tukisita Madaraka na ulai musumbi wa mbeva Kenya Jomo Kenyatta atuika minister munene wa mbe tume mwaka wa 1963 tuke wa kele wa ituku imwe mwei wa thanthatu mwaka wa 2021 muthenyani wa umundi. Makilima ekalima kondele nimeyumilile kwa wingi kukusia na kuona ndongo isio ivetete. Musumbi Uhuru Kenyatta ni watongoese chathi cha 58 cha kutania siku kuu ya Madaraka musini umunene wa Kisumu kila kisuite muyo na utanu. Ainene chathi ni kila kivikituni ainime kivathukani Evo musumbi wa nthi ya Burundi Evariste Ndayishimiye musumbi ni wakathi ya ngumbau ila siyumisie na kukitia wiyathi wa nthino itu ya Kenya ta Bildad Kagia, Kungu Karumba, Jomo Kenyatta, Fred Kubai, Paul Ngei na Ochieng Oneko na angi aingi. Munini wa musumbi Ndakitali William Ruto na kene wakathi ya musumbi Uhuru Kenyatta kwa kwika melati ya maendeleo va Kenya. I want to laud your 2 days launch of various projects in this county and in this region. It is a testimony that there is a government that works. Musumbi Uhuru Kenyatta na ula wa nthi ya Burundi Evariste Ndayishimiye nthini wa monani mome kivathukanio ni makathi ya ngwatanio ya nthi ile Musumbi Uhuru Kenyatta ayasia kana isio ila sikito cia utandithia kati wa nthi ile ni siuvetangwa. Tunafurahi kwa mwaliko wako kuja tuzungumuze macho kwa macho na tuonane macho kwa macho na wananchi wa Kenya, especially hapa Kisumu. Nilikuwa nasikia Kisumu kwa masikio, nilikuwa sijaona huyu mji na furaha sana, asante sana. Na nataka nikuhakikishie leo ya kwamba sisi na wenzetu wa Afrika Mashariki tutaungana pamoja nawe tuhakikishe ya kwamba hii economic sanctions ambayo imewekwa kwa nchi yako imeondolewa na ndio wananchi wa Burundi waweze kupata maendeleo ambayo wanastahili. Ainene achathini ki Musumbi Uhuru Kenyatta ni wasi kana serikali yake kwa kilungu cha miaka nyanya ni yikite melati kundu kweli kwa melati la ikioni serikali ya mukoloni, serikali ya musumbi wa mbe Jomo Kenyatta, musumbi wa kele Daniel Moi na Kibaki sionthe ivulanitwe. Today I am happy to note that a patient from Siaya no longer has to travel 70 kilometers to Kisumu for treatment. There are dialysis machines in Siaya at the sub-county level. Similarly, he does not have to pay 160,000 a month for dialysis or sell his ancestral land. All he needs to do is to spend 500 shillings every month
on an NHIF card, and this card gives him free dialysis every month. Musumbine wa ile siavata munene wa serikali sia mutiuko ayaseka na mutalatala wa BBI wa vitukithwa no kwata mbau muno serikali ikwa kwikithia ni sia kwata manza kinene cha mbesa ile tumia wa serikali sia county. The BBI dream is to send even more resources to the counties in order to catalyze their accelerated development. And that is why we have proposed under the BBI to send 35% of our national revenue to counties. Kwenana na Musumbi Uhuru Kenyatta kisikio cha meli cha Kisumu kilona vingwe ni kiutedha isio kuiwa mocha kumandia Uganda kukavaa Kenya. Mulati wa leli wana nyuki kuthimusi munene wa ilovi kwenana na Musumbi Uhuru Kenyatta no utedha isio kuolanga ngalama ukui vaa Kenya. We have revived 566 kilometers of dead meter gauge railway. The revived 200-kilometer Nairobi-Nyanyuki railway will be a game changer. Every trip, the train will transport 1,600 passengers, which is equivalent to a convoy of 120 matatus. And the cost per passenger will be Kenya shillings 200 compared to current Kenya shillings 500 by matatu. Although it takes a little longer by train, the passenger will make a 60% saving using the revived rail system and have more money left in his pocket, while at the same time traveling at greater comfort and safety. Further, by moving our tea and coffee through this line at greatly reduced costs, the result is extra shillings in the pockets of our hard-working farmers. Stephen Mwema Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV. Nivethiitwe na kulea kueleanwa katikati wa muvia wa koti na serikali kwa kavinda kwangelekanyo ni ila koti ya vendu ya mausungi wa maunyuvani munene wa mwaka wa 2017 na oyumituki koti wa yolo kumiwatali voti ya BBI tauvathukanu na miyao ni kumana na keuvala President Uhuru Kenyatta kwi iyo nthini wa chathi cha kutania siku kuu ya madaraka atule muti muvia wa koti nundu wa kulea kunengenda ya wendi wa enende. Benjamin Mwaka na ilivote. Serikali kwa hivi na ingine yaende ya kumi okanyi muvyo kwa muvya wasilo wa makwani kukwenye molo toa kwa kuvia edhekeza soya kwa lula katiba kuisila livoti ya BBI. Ainene yaku ya Kisumu ndinu wa chathi cha kutani ya siku ya madaraka. President Uhuru Kenyatta ni wa mutemelela ndeto mbio munene mweo wa muvya wasilo wa makwani Mwandu Martha Koome. Vala wa mwenda kulunga maofisa make alani asilima makwani. Aiwete tambia kuungamia kutoiwa kwa BBI na ina kielelo cha kumave na NND wazia wondi no akwali la katiba. As I said of the judiciary, their decisions must consider the letter of the law, but fundamentally, the spirit of the law must also guide them. I say so with all humility because the spirit of the law is the light that will illuminate the burden of the choices that they make. For every decision they make, the spirit of the law will lead them to the consequences of their choices. Aisiani sietambia kwa kuungamia kutoiwa kwa BBI na kuvya yetheka kwa usindu wa chama cha Jubilee unyuvanini muvitu wa mwaka wa 2017. President Uhuru Kenyatta nuenda muvya wasilo wa makwani ukunekela mivaka yake othukumi kwa na katiba kavindane kala makwani meokonya wendi na mitatatalai na uniko kwa NND mavi kwa kotine. From the nullification of a presidential election in 2017 to an attempt to stop the will of the people as expressed through the BBI, the judiciary has indeed tested our constitutional limits. Ono uyovo uteti wa BBI ni wa kunwa malevi vanene ni ndongo ya ODM Raila Odinga ulwawe takana no kuislangethi ni ya handshake kwao yu serikali na utoni wa kuambisia kutwaisya na kuminukilia milati mingi ya maendeleo ikonosi ondhesi ya Kenya. Vandu vake munino wa President William Ruto ni walumelilia muungamo wake wa kumatene wakana mivya yungamie takoti ni yaili takunengu udhasi wake wa kuthukumete kulikililwa ni ndongo isi ya kiuteti. Everyone knows that the BBI is good. It's good for our country.
It is even good for those people who are unhappy with it. But too many Kenyans have embraced fear of change over the need to continuously strive for a more fair, just, peaceful, cohesive, and democratic Kenya. I would also like to take this opportunity to plead with you to continue supporting devolution, because devolution works. And it's good for Kenya's agenda for political inclusion and a shared national prosperity from the grassroots upwards. Sasa tunasema tunataka tu mwanzo mpya yale ambayo mmeanza. Hii mwanzo ni kwanza kuunganisha Wakenya wewe kama kitu kimoja. Bila hiyo hakuna maendeleo. Na hiyo ndio maana ya handshake ambayo tulifanya mimi na wewe. Our forefathers worked hard, toiled, shed blood, so that we can have a democratic nation. A nation anchored not on personalities, but on constitutionalism. A nation built not on the foundation of tribes or ethnicities, but built on the foundation of institutions, a robust legislature, a performing executive, an independent judiciary, and other independent institutions. Yuki kalochambe cha kumakumanya ene sianda onde kwani ni akulea na kutumiwa kwa BBI kotini wa appeal kibaniwa kwambia kwi uni aliko skata ni ilandi nzama ya IEBC za manene ya BBI bamwe na serikali yidi wetongo esi nzikayosia kwa sesori ya BBI sikaloni isu dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavamu sinwa ilovi nyeneto wa Benjamin Mwaka. Na tuitiana na Mauvoo miokonia sikukuu ya Madaraka Day ya miongo 5 na nyanya na chathe kila kitu ku ya kauntini ya Kisumu itukuwa niengea na twethi imwe kwa imwe kauntini ya Kitui. Enende ma kaunti ya Kitui yume na ondo wa kutania itina wa serikali ya kaunti isukutho wa masini ya kuseuvya leu masini ila itonya kuseuvya tani 5 kila isa. Masini hii ikatumika kuseuvya suvu wa manyanya kana tomato sauce na kiwo cha matunda. Ainena gavana wa Kitui Mwandu Charity Kaluke Ngilu ni uvikiana kwa sekana andu bewa mana 5 ni makwethi wa maitetheka kwa mawia. Onesmus Chalo ni mwandiki tu wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui. Amwe kambe wa mana 5 kuma kauntini ya Kitui ni mavaniwa kutetheka na mawia nthini wa kambuni wa kusevya juice ya matunda kivathukanyo kuthia manyanya kati wa sindu ingi kukilia ukwati wa kaunti ya Kitui. Uwombolwa ni gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluke Ngilu kavindani kaloko thoka sia masini sia kuthia matunda akimanyisio ni cha maundu ma uwemi cha Kitui kana Kitui Agricultural Training Center va musini wa Kitui. Vegetables, tomatoes, these machines here, you can see this truck and this truck here carrying machines that are going to start producing fruit juices and also sauces. You know, tomato sauce, tomato ketchup, because you know everything that is coming to this county and indeed to this country is so important. And we want to make sure that a lot more work and a lot more of the products that are being sold in our markets will be produced here. Kitui has made a deliberate effort to ensure that we can become industrial. This is another one after just 2 weeks ago when we received machines for making shoes. Gilu ainena nwa wetakana kwa masini hii ni kutonethia kuthia maembe na manyanya kumana na agenda yake ya kumanzia amweka wea aiweta mbewa amweka manata nimekufikiana kutethekana wea nthini wa walanyo o Tepi ba Kitui no mundi mona ingi machines itwaete ba Kitui ni kana twende na kila twambiye manifesto yetu tutaisye tukongela leo na tukongela kiwu manifesto yetu tukaisye tukamandhe asiana mawia twaisye tukaita ndonesa twaisye tuka create wealth na ku create wealth
ndusauvasia mali kuma kwa sindu ila tuothi kuwanza tukikutaku twisauvya mali kuambia kwisauvisa sindu situ na sindu itu isauvisa ku kila twaete vakumanza ni machines andu mena akili ni mwamona ala meuthi usauvya sindu hivi maengineer maitu twinamo food production engineers twinasio na kwa kitumi chuchu ni wona sindu itu isauvya nesa ona ile sanitizers sabuni sindu ile sionde inaumanza yutu isauvisa vakitwi ku kila twaete omunde machine ya kusauvya juices sia kusauvya tomato sauce, tomato ketchup, na wathi kila soko withi asindu isu ni siyo kila muthenya indi cionthe ciumanza kuu batu yasia kila mundu amanye ithi twina mwanya opportunity wa kwisauvisa sindu situ na twina mali ya kuete sindu isu na twina andu makukunowia na makuta isindu na mbesa siva na sikundu kungi oingi ni wombola kana serikali yake inatumia ilovia ile navathwe ni serikali ya kati kuukitana na uwe mwisi wa COVID-19 kuwa masini isu na ila waweta tena vaniwe shilingi milioni 200. Now, this is the money that we spent, that we were given for COVID, actually, because we said that there will be post-COVID recovery. And we wanted to ensure that our young people who have lost their jobs in hospitality industry, hotel industry, those who are working from Mombasa, those who are working elsewhere, Nairobi and elsewhere, they have all come back home. And we want to engage them to start doing this work. So we use this money. In total, we have spent about 20 million shillings on this equipment. And we are going to train young people, both boys and girls, so that they can produce this. Meanwhile, we did not spend money on buildings, because we already have these buildings that have been standing here for a long time. So we'll use already the buildings that are already here and that can fit these machines. You can see these are heavy machines. Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui ni Tawonesmas Chalo. Kavinda kamba ya mukamba na Kenya yonthe yende na kumeta kikucha ula kwa kavinda kamwe wa muyumbe wa Kibwezi Richard Kalembe wandile ndongo ikauta sia makanisa kuma kauntini ya Makueni kwi iyo nivikie na kutuma ngethi sia ukia kisio kwa musi na anyanya ma mututia Kalembe mainena na Mutongoi TV atongoi a mavikie na kumweta Kalembe tandongoi inena kithito mwandikitu wa Mauvoo kuma Kibwezi Kennedy Molinge na Elivoti. Kavindani ka ilembeta ya ukamba na ndhe ya Kenya yende kumeta kumana na kikuku cha ula wa evinda yemo muyumbe wa Kibwezi Richard Kalembe wandile ando kivatho konyo na umaende kutumangethi sio kia kisio kwa musi na nyanya make atongoi makanisa kivatho konyo va kauntini ya Makueni ni moma ametukikukia kisio musi wa mututia na vala mainena na ndikima Mauvoo maweta mututia tonaye mutongo yutanaye na wia na unatetea ando ala vinye mbe tunengane policy tu kwa mheshimiwa witu musi wa mheshimiwa Kalembe ndile nundu wakeleke makwatie na andu mama Makueni nundu andu mama Makueni nitwa isi mutongoi na vinya na mutongoi yote wia na mutongoi yokutetea andwala mendi tamasikwata kwa utu asia Makueni nitwa isi na te kanisa nitumia policy tu kwa andu mama Makueni na ndito ya Kenya unito katu nenganera mberambe situ nokia kisiwito kwa nyumba ya mheshimiwa Kalembe ndile nito ungamana family nangikulia andu onthe akamba alamenda nite na alamende angi usio na ndongo isio onthe tungamiti na wa kumasya mwewa mututia mheshimiwa witu Kalembe oingi ni mamukatha mututia maimuwete tone yumetie kumatetea enenthi kwa alamese Kalembe wandile Kalembe anaye ngumbau mundu unenenganite wiani kumasa kuwa kume kansala mpaka atwika chairman wa municipal mpaka esotuka mheshimiwa na yeso minukile kwetha ya as minister Kalembe nunenenganite mawiani makuthukuma enenthi kutetea enenthi kutetea muno masikwata na kwa alame ulilikana nikana Kalembe niwe wae mumbunge wa mbe wa kuwaitinga ya kutemanzia zile zikonekana umuthi sinzi ontheni wa Kibwezi East na Kibwezi East ni kuumana na utongoi wa Kalembe wandile ni masioka manekana polisi osi mwana kwa mutongo we chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa musioka na ulona mwana na wavakuvi wa mututia ate pamwe na andu maitu ma Kenya nundu wa kwasya mutongo iwo
na muno pia tuinenge mutongo witu wa Ukamba Kalonzo wa Musyoka pole mundu ndesi Kalembe wa Ndile wa chama cha Wiper na chama cha Wiper na maisha mutongo iwe binya kwa utu azane pole kwa mheshimiwa witu ulani Kalonzo wa Musyoka atumata kanisa temo na pamona mo na kiathikite kwatia namo mpaka kathele na ni sengenuka kanesa ni Musyoka makulia tongoi namba ya Mukamba kukwata na vamwe na kunena na wasia umwe otaondo mututia unenda nitwasia ndongo yengu mbau nenekite mawe ya Masyola tulilikana na ana isaini kanangelekanyo yangu atanio na uteti mwailu na wewe ni raisi ndongo yi lakini tiasia indi itukwita kwa ngai tangana policy tu na tiasia kana ithio ndete kwatane na tithukisha wasia wa Kalembe lo nenda amba ile Kalembe no bamwe titungianie na tikora timu masi na titha na chathikisio. Asante. Kalembe Ndile atigwo ni thayu kiwiono cha kuamukia muthenya wa chumwa na kufikia oyu mivango ya mathiko no yende. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo. Naindi no twende na kutuma ngethi cia ukiakisio kwa musi na anyanya mamututia Kalembe wa Ndile. Naindi thayo wake wende na kuthiumwa kwa Mauvoo twetiana na livoti esu imwe kwa imwe tuone livoti ye mwanya ila tukumbanisye naindi kisio cha mwingi kauntini ya Kitui kithietwe kikusia maundu maingi mavuku kwa kavinda theni wa livoti ye mwanya muthenyani wa umuthi tukunikala maundu ma kuvukwa kwa siana nini livota witu wa mwingi ulani Lina Mosangi mutumbanisye livoti ye mwanya na ila amivatisite kwa isietwa uvuku wa mwingi na ki ni Kilungu Chambe. Enenze mangungani ila hii subcounty ya Mumone mwingi ya Yolo ni mamekulia serikali ya Yolo na serikali ya Mutiuko ili kielekate kumatana nena siko sia ubukania ila sithitwe sikinyite muno subcounty nesu na ukakwatana na department kiyoke ni kwatia siku itatu sia ubukani ile ine kikie subcounty nesu obala enenze ma subcounty su mabikie kumia serikali ili kielekate nundu 8 mo omuno ma skulu sia musingi memisione Tibieno ya mutongo ni natambukie kisioni ki obala tunathe ye etu atatu ma kilasi kia thanza tu na muonza mabikiete kuvukwa kuma kibalo kia ngungani mwana ni wakwato subio museo mwana makwelese siko isu etu ani mana isekanani mabukitwe ni andu mesi na mobukania umwe kati wa asu atatu niwe wabiki kukwato na kuthakwa kotini na muno na tiana Malia muthina ti isito yake na ula wi kilasi cha muonza na wina ukuu wa miaka 17 akwelese kisese kiini wasekana aendete kutaba kiwu usini wa kikunu vala mwanake umwe mutui woo wa mukusi isi kithekani na amuvukia mwitu uune wa mikule serikali ili kiilekati na kuikithia kana mwisililwa uune wa kumana na kuoko kwa miao kena kungwata na kiandu akithekani ninguvoya serikali bikena kundethe sikana ni kwata masomo inya mwitu uuni wasia kana matuko asunyanya mwi wa 10 mwaka muthelu mwitu wake amina uvukwa ni masikati ye mwanake usu obala wabikie kukwatwa na karaibi wani kimwana ni tunatoye case mbe na ni kimwana ni nikena obiwe nikena kwatu ile ngine wasekana andu ma musi wa mwanake usu methitwe mo matele mangia na kwasekana onamo ni mo masikata nundu musi woni wa athui ovala Eunice wa mienda serikali ilikiile kati oyu kila kiende ni kukwewa nundu ithende kindu bandu ikwani kukibika ikikuma na mbondi na twize uzikatwa tutenginya tutebala twi ngukula cha serikali ilikilile kindu utuini wa Tondora okivaloni kiu kia ngungani nitukomanie na mwitu wa kilasi kia thanza tu ovala utuele isekana atumitu ni nyake kuthia mbembe vala asiokete musi wakomanie na imwana ile sina kibikibi sia mwene si umuma se vala nake wetikilile kila uteisi ni kana kukua kuu kana kunengwe lift niko kwesa utumwa abukua Alika bana kwa ndina kambia lift ya kwa hiyo ya na nakiuka na kona mbeko makambi tena kangwada kambaje
kandi mbuya ngona inya wake lituku aisekana kwi matuku mwanza mwei wa katatu mwakani uu atumite mwitu wake kikunu kuthia mbembe bala wavukiswe asiokete ne aisekana mwisililwa usu itina wa kiko kiu ni wasembie athi lovi na bala ndaesa ukwatwa na umise manana kanenge akende tisiva lelevu kamudu kamandi kwenda manana mundu tu wangu atanazina na wangu chanza nithi kuwata kamweri waweda hithi ukoja ndazi bikali tutepesi kwa mathina tazi outu ini usu wa Tondora kiko kingi kia obukania nikineki kiesu mwaitatu nzelu mwisililo usu wa obukania na ula wetikilile kukabukia kele tukauka kilasi cha thanzatu ni wakwatiwe lakini kwanana na inya kele tukau ndabi kwa kotini alango matuku mate mengi twega mwana kiwale kwa muthenya wa Jumatano ndu gwesu kiko kukia kikete Jumamosi Jumatano yobika mwana kiosu alegwa twina report na alegwa tawezi kiwa balawi ni mareipiwe kana ni mabuki akwelese kiko ki mwitu ni waiseka ethiwe obongwa obala mundu ume usu wa munengie silingi mana eli na ila wale amukwatie na binya amubalucha na amubucha ambe andu mabate kito ndu bakwenda tukwenkalanga angwate linda nekuja ila nekuja nene tunede andondeje nekuje ngwekalanga ila nede andondeje nyina muguma kwoko twithiane nzini wa kilungu cha keli cha Mauvoo a masiko se obukane kwithia sikinyite muno sub county ya Mumoni o ila i county ya Kitui nikana tukuelese mitalatala ila serikali kubikia kwika nikana yikithikana siko ise obukania ni siathela kuma sub county ya Mumoni mwingia yulu county ya Kitui nguripoti ya Mutongo ITV ni Lina Musangi na indi ni ivinda yu andu mwingi mavikie na kuvindoka nondo twethi tutikuosia maundu maingi ma uvuku kuma ngale kwezu cia mwingi ni kauntini ya Kitui na mwandikitu wa Mauvoo Lina Musangi no kwithi wa aisio kithia na kilungu cha keli cha livoti ino ya uvuku wa mwingi umunthe utuku saa 1:30 cia utuku na saa 3:30 cia utuku tutiane na uvuku wa mwingi na tuikwata livoti ingi okuma kauntini ya Kitui vala andu kauta kuma musini wa Kitui ni mavikie na kukwata maumisie itina wa makundi ele kwithi wananguzanisyo yulo wa kitheka na kila kiu konanua na speaker wa mbunge ya kaunti ya Kitui George Ndoto na director wa Green Belt Movement Dr. Kalua governor wa Kitui Mwandu Charity Kaluki Ngilu nolasimikia kulikilela kati na kukusia nduthi kana kuusia nduthi ila sithitwe si kuusio kanela sithiwe cia kuusiwa na avikiana kukulia amwika meketikile kutumiwa kulwa nduthi na indi Onesmus Chalo ni wasiokethia na ilivoti amweka kauta ni momeanya na makwata maumisie maitetea kiwanza kimwe kila kimusini wa Kitui na kila kikuwa ni wanendongo ile lilani speaker wa mbunge ya kaunti ya Kitui George Ndoto na Daktari Isaac Kalua wa maundu mama wethi ololoko amweka ana alama amba kutuma maundu mwa kuimata ambaye kama saa kauta maitomea vanda tuvyo na mavia na meyo ngea kao na sisi pia ni ngunzi msikubali kuchukua mbaya anahusika kwa sababu yeye ni tenda na ameweka mali pale. Kuna mwenye hiyo plot anaitwa Mheshimiwa Ndoto. Na pia kuna mwingine hapo pia amekuja sijui kesi yake kwa nini anaitwa Isaac Kalua. Sasa huyo Isaac Kalua, huyo mjomba wangu, yeye ana plot hapo. Chake ni mwanabiashara hapo na kuna vitu zake ziko hapo ndani. Na hao wanajifanya wao ndio wanajua kulinda Isaac Kalua. Isaac Kalua na mali iko pale, analalamikia mchanga. Na ile mali iko hapo ndani ni ya mzee. Mzee mzazi. Ndio shida imetokea wapi? Wanakuja na vujo. Nyinyi kama youth wa Kitui mnakubali kutumiwa vibaya. Mnapewa mawe, mnapigana kwa mawe na watu wenye wanapiga wako intact, wao wako safe. Don't let these people misuse you. And then ufanye biashara. Hiyo pesa wanawapea, wawapatie ufanye biashara. Si wapatie pesa mgongane na mawe. That is misusing the youth. Tupatiwe kazi tufanye instead of kupigana. Kupigana itasaidia mtu. It will not bring food on your table. Msikubali kumisusiwa na watu. Kama ni mtu anawapea pesa, awapea pesa mfanye biashara. Si awapea pesa mgongane. Wenye amemwaga damu pale mtoto wa mtu. Ako ni baba ya mtu, ni mama ya mtu.
Why should these people misuse you? Msikubali kumisusiwa na mtu. Kama ni pesa mnapewa, mpe pesa mfanye biashara, msipatie pesa mpigane. Kendo kila cha sukumia gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Wangilo na maafisa mavolisi mali kilelera nikenda kuete muwo ngilo aina ne wekithia amwika aka na kitheka kiu ni cha speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui George Ndoto makuli amaike kutume wanai kuitanithia siendone iteo makonia. Minister Muvyani wa Malelu na uende wa masoko Samson Nyamaimasila na kinena na kiseseke cha Mutongo TV na uwa kuweta umundi twina exercise kithekane kitawa hotel one stock 68 balaba nethi bakitwe illegal structures itena mwana wa county government ina mandate kana ni nengetwe watho katika mwea weta wa Fiscal and Land Use Planning Act of 2019 ni kana kila mundu kwika undu wonde uko na nature na development kana miako within a later municipality kana region area na kuo the within the county kuisia kenduketa wa development permission nezu ikawa application katika county government ni kana tuwe koti na ni kana county na yote ndakuja ni sisia miako yani semia ni kana ombi baluka wese kuja kwa mundu kudu na ila kibao chuke nekiwe na buildings izu siekwa na mutawosu wasimbwa netwa ndiye bondo twanengana enforcement notice under section 56 of the Fiscal Planning and Land Use Act na twanengana enforcement notice izu twanengana 24 hours nundu kindu chambe konzani itunene ina kana mutawosu ni a safety issue kana no nengana danger kwa enende na kinge mabati yasu na sindu izo sikitwa bubu sina mweo na inenganitwe kusila mweo ulata weta wa county government period notice isu ya minodela ni board 20 ye to atata quick enforcement mudana wa kana last week indi to akwata a lot of resistance na umundi nitusiokie bandu bau na toitweka enforcement ilaita wa restoration nika natwa ni semweo wakana kila mundu kwenda quick development no ese permission from the county government. Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Naende livoti yake Onesmus Chalo niyo yatuvichamuthia wa Mauvoo kiokoni cha umundi katika mbuthu siokete tukithatwe kwatiania nthini wa kilungu kimwanya mathangu nitumanye ni cha ukindhini wa mathangu maitu manene vanthi itu ya Kenya nithwa dikwatiania nake Lena Mwende nyinitawa Rastas Kithuku wa Nzomo ndukathibasa. Nikwacho kiyo yote akulikisio musiaisi wa Mutongo TV Kilungu ni Mbisuni kila kikukia kila wakana kuma saa 12 na dakika 40 cia mawio. Party chips ni size tu chips tulanga tobeke potato jisni lu yaku ni nama mbie ni mauta kitungu na dia kitungu saumu chete musamo museo luni so anuma Mombasa ukwaju ngwaso wendo udibaya mbuchari usakwe na masteki rosa kwa yene vindi bisoni dia ya Mutongo Isa 12 na dakika 40 cia mawio kila wakana Kilungu ni Mbisuni. Muyo Mbisuni. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke
Mutongo TV ni ngwatanio ya Mukamba. Tukwatanie twaile biasala situ. Wa polio no waula tueta rafiko kana no wawesela kuya ndo virus endene wa mudhanga na inaika kwisila choni kwa uwekela bandu na kana kamina kuya virus yesu yumebu ikana ikamundaka meni ikaenda kalika dino ila tuseta nerves na bika nerves yambia kubo nini kutuma nerves ya kwa kumanesa anodo nerves nicho sidasi ngamiondo mwodo koma wethe muthani yambia kwa chavina na kwa chavina je kutumiwona sana sana andu amwe kutonda koma nakyo kethe abe kukumwe kutana vina na kutegemea wakora kungene kwetha nerves cia kuku cio thukuma ni kwetha chanangiwe no ne virus no tuweta polio kwa ira wane kwa nzanzo jisi ya uwausu wedigande no amwe na wethe aonoka ya virus yetu mwe waku niwe yombanite kumimina otanamba kwetwa na thina thini wamwe na koni je kitumi twethe atwenda tuimisa kila kana kuandika kwate nzanzo ya polio na twevau ni goal ya ndio ndo kumina wa polio wila tumeta water eradication of polio na onakaukena ni vikisha kiwango cha kwetha tutona kwacha nituminete polio nitwese kana twe kithama twina ndingi turukira mazo itami na polio sasa Somalia na nondwa kitumi chuchu nondwa Somalia ngimekuwa Kenya na marona kwa no woni kitumi twaile kwendea kwetha twikadira tumita surveillance na kwika campaigns kuhakikisha nitwaendea kwetha na capacity ya usiasiana situ sikwatwa ni polio. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundwa kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba miao na miamulo kwatewa. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689
Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Kasewe, kwaka, kwasembanga ukeba, ya, kwaka, na yukase, iwe yangata, ebebe, na ino ndote ungetheka, na yukase ketheka ndo mwana, ndi chao kina thina kwani, ya, kita ini chai kana nondo, timu waku na bungi wende, ndio utabisi stress nizo kuwa, ndo thame kati muuketa wase no, ndo like kilabu kinene tamani, yo kase, ya, hey. Nikenda ukwateka seta skiza tuni ya kuvinye star nyanya imwile star kenda thandatu hash. Inu ni Mutongoi TV. Mwendo museisia wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni twavikia na kuothocha ndini wa kilungu kimwanya cha mathanguni tumanyeni chau kindini wa mathangu muthenyani wa umundi mokoni makwa ni kwete ithangu ya The Standard na indi ndiye weka ndini wa studio ninake Lena Mwende na ni wa Mutinda na kwa umundi wete ithangu ya The Daily Nation. Okay, twende. Twasisia chongoni cha ithangu ya The Daily Nation tuko na Mauvoo meko yange ya BBI na chongo cha ithangu kiasia Uhuru revisits BBI. Na tuka sisi yange wesu ithangu ni ya kana ya The Daily Nation. Wala tukwithia Mauvoo ala mekwasia kana Uhuru no nethi we inene ya yulwa BBI na asia kana BBI na wendi wa mwene ndi na koti ila ya bitukithisia kana ya tuye kana ndi BBI ndi atiani tena Mauvoo makatiba ni kwenda kwenda kuthiu tena undu mwene ndi ukwenda. Aya twisisia nthini wothio wa ithangu ya The Standard vena Mauvoo kauta na alangwe na namba kutavya kwa ukuvinikenda o twende tulike nthini wa ithangu na kuvikia kumathoima kwa withianu. Chongo cha ithangu chaandikitwe Judiciary on the Cross na indi no Mauvoo tasu lena wetha anene aba yulwa BBI ningwetha ndikuelesya mo kwa withianu ikala bau na Mauvoo asu twimakwata ithangu ni ino page 3 4 6 7 8 and 10 itwitha twelika nthini na twimanye kwa withianu na wasisia uthiuni wa ithangu ino vena visa ya Uhuru ula ni president na indi mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga ni nthini wa kutania madaraka ni kwi muthenyani wa yo kiwanzani cha Jomo Kenyatta International Stadium kauntini ya Kisumu na tuo uthiuni wa ithangu iswe na Mauvoo angi manenge tu uito na ni Mauvoo omiokonia madaraka day vala maandikite Uhuru and Raila atone for the sins of their fathers. Livoti isu ni tumesisya page 8 ya The Standard na indi livoti ingi tusisya page 7 ni ulwa Joy Chaos Teargas Great Leaders Motorcade kana mautanu maundu ma ithoko na nzeve ya kwiticha methoi ni ithiwe yavikie na kwithiwa itho cha tongoi kuya Kondele ni kauntini ya Kisumu cha thini cha kutania sikukuu ya madaraka. Mauvoo asu ni page 7 ni twisaithia twilika nthini na kumasisya Lena. Twithi ithangu ni ya katatu ya The Daily Nation nitukwithia Mauvoo mebauma nikwatia musiaisia iyo ala tuyatiite Mauvoo kana tuyatiite motanu ala mende kana kusherehekea kwa sikukuu ya madaraka day nituonie kana be mundu unasembele kiwanzani ayenda kuthibala kula kwi musumbi Uhuru Kenyatta na etho akwatwa ni guards yake kana ala menda masiite musumbi wa nthito na kini chokiko cha katatu mwainyo kwithiwa mundu ayenda aingi mo mayenda ndisini kwithwa mayendo nena na musumbi kana metho mayenda kwikata no siumwanthelu mwikali wa Lakisama ila ni lobby waungamite kana wa approach wokite kusiyangalila ya kwite musumbi na no ingi musumbi Lamu endena kwa dresandu nibo umililo intrudo nge ayendo kusemba na ke ayendo di kana ayendo kabalabe musumbi wa niwo na usuwejo no na kwatibwe lakini musumbi Uhuru Kenyatta no nethi wasi ndakekwe kindu kana ndakarasiwe na alishwe kana na ke adhibandu
Mauvoo asu musiaisia wakwa no methia ithanguni ya katatu ya The Daily Nation. Aya tu ithanguni ya katatu ya The Standard ne ala Mauvoo na utavitu likanthini tu sisi maundu ma madaraka di ala methiwe market muthenyani wa iyo kwa ala muvetiwe ala mutanavikia na kuona undu maundu meili ni kana thini wa page 3 maandikite show of mighty as VIPs bring Kisumu to a halt kana ndongo inene ni sithiwe ciavika kaunti ya Kisumu kwa muthenyani wa iyo kana cithi tobo ni ndeni wa kutania siku wa madaraka wala tu kiwanzani cha Jomo Kenyatta International Stadium 90 wewetekana kana maundu ma OCSA methi to makwetu ne savio kilomio maloma na mahoteli manene ndeni wa kaunti ya Kisumu mewetekana ta methi to kwa ilungu ya tasiuma ile mbetuku mahoteli mema bukiwe mema usuye nondo chathiko kine na ndongo nene muno serikali nondo president anaivo munini wake mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga mutongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka wa ANC Musalia Mudavadi katikati wa tongo aingi na alama no metende sianza evo president wa nthi ya Burundi ulani Evariste Ndayishimiye kwa Mauvoo asume page 3 andeni wa ithanguno ya The Standard anda namba kuma ithangu ya The Standard lena nikenda tusioke kwaku maandikite excited residents trash COVID-19 regulations tuenene wa madaraka ne woni ondo kwethiwe kwilie vale kunitwa visa wa enende muswanite thini wa kiwanza kicha Jomo Kenyatta International Stadium kwi iyo na ende nitwonie ona ndongo isiavikiana kumala none kala kamusivi ka video ka kutembea ko social media ka mundu William Ruto la munini wa president auswaniwe ni andu aivikia na kunena na andu notwonie cia Uhuru pia twonie cia Raila ondo andu makondele ni kwa Kisumu methiwe mayuswania na indi ilikana matati ya meo ya kusia corona inondo matinanga ni matinanite aingi mo maina mask ko twesio katoyukule tatu yene ndi ino ndongo nene serikalini na ilasio tonia mwelekeo kana mweleti kwiko mweleti kwikone na tusia corona indi tuyona mayumbania andu aingi kithemba kino tuyukulia ithi tande ya Kenya tuelekelewa Daily Nation na tuyo Mauvoo ni asuma tukula ithanguni ya katatu ya The Daily Nation Mauvoo asu twethwa tanengelelwa ni Erasmus yaisia wakwa no methio boko liku na ithanguni ya The Daily Nation yitutabitie kana mambe manalikile nesa mebangite nesa maendeye matiye miamulo ile nenganitwe nekite maski na makatie la myane inenganitwe ni serikali lakini ila inatwikie inabikie masama musumbe wa nthi ya Kenya kwa address kana kunengana uneni wake petwikani kuna usuiye byo na ingi mo mana asiama yesa kwenda mamukiete ne wanu moka mekire mask na mayemo lika chathini kiuki na ikinene na tuinene Mauvoo asu kana motano asu manende nitukuona kana musumbi no na launch ye mitalatala mingi thini wa county ya Kisumu milati ya maendeleo kana projects county ya Kisumu ila imweni school ya marine ingi asioka ingi akia launch mulati ungi wa water and sanitation na lelo lokunda umite Kadiaga Nyagweso Wagai onyoire akala road maziro makizumu masito amena kao na launch lelo suko Mauvoo asu musesi wa Mutongo TV no media ithanguni ya katatu ya The Daily Nation aya twesisia ithangu ya kana ya ithangu na The Standard otondo na otabia kana Mauvoo maingi alama neto wito kwi umundi ni Mauvoo masikuku ya ila Kenya ya vikie na kwesumbika yo mwene kana madaraka day ma miongo 5 na nyanya na yuva ni ila livoti ya muvia wa koti na serikali kana executive na the judiciary na yuba andikite you shut down the people's will Uhuru tells courts kana president Uhuru Kenyatta kwi iyo ni wethi avikia na kuvuo cha kau ingi wa serikali na koti na mono ni ulwa bibia likana koti wa yulo ungua majaji atano nuna avikia na kwetha weyasa kana livoti na BBI na mitela tola ya yoyonde kuma SSS ula ya mbeiwe ndi ati katiba na ni wavatha kwa na meyo na hii president iyo mbe wa musili monene wa makwani ulo na edhisu kithitu omituke na waso ofisi mwandu Lady Justice Martha Koome mbe wake ni wethiwe Uhuru ainena avikia na kwethiwa
aililikania koti kana ni yethitwe ite onenga ndaya wendi wa enendi kuyanana na president wala president oneo kwasia kana anonenga ni ngelekanyo ya mwaka wa 2017 thini wa mausungio ma unyuvani munene wa president vala koti ungua ulai unai CJ kana musilimanino wa makwani David Maraga mawikie na kwitha mayase kana aye unyuvani uno ni woswe ni maundu maingi maukengani na no usioke wa asia koti vaune yathiwe ikaevikia na kumuonea na itu akakecha BBI kukuyanana na president ni kana court nitawethitwe utonenga ndaya uendi wa mwenendi so Mauvoo asu ni page 4 ya The Standard na tuwa page 4 tutambita umafau then waneni wake maandikite my priority remains growing the economy or to transform the lives of Kenyans says President Kenyatta kana aisie kana wendi wake munene ni kufikia na kwithwa ai kuocha au kwati wa nthi na kwikithia kana enende ma Kenya ni methwa maitereka na musiesi wa Mutongo TV Mauvoo asuwe watanengelelwa ni Rastas na lani ikuite meichongoni kitu cha idhangu ya The Daily Nation na numedhi ya koli ku idhanguni ya kana ya The Daily Nation na tuyo idhanguni ya katano umatia ni tebuna Mauvoo na kema Ruto pala utu ya kana Ruto's call to uphold rule of law kana Ruto na keni withiwe aile ana monoki na kiuki wetiwe ni musumbi ayasia kana toilite kuikala tuyati ya miao na miamulo ile nenganito ni katiba na titu ati kila ngoya mundu kana mwene kio ukwenda kana kila kio veva mundu na Mauvoo wasu asisiani waisi kana ni toilite kwatia miao ile nenganito ni katiba na kianda BBI ni na leilwe toilite kwatia utiwa koti na tuyika undu ikwasia musisia wa kwani ni kuya Mauvoo wasu no methi ya koli kwithangu ni ya katano ya The Daily Nation. Aya, twithi nambe page 6 kana idhangu ya thanthatu ya The Standard. Ruto calls for unity rooted in robust institutions and justice. Kana tuosisio oneni wa munini wa president ulota na anena muno kindu kinene kila kithiwe chavikia na kwithwa kana avikia na kwithwa ahinenea nikicha kukathia president Uhuru Kenyatta na serikali ya Jubilee nondo akwambia milati kivathukanganyo ya maendeleo nthini wa kisio cha Nyanza kana Nyanza region na oingi kiwa vikiana kuelezwa ni lena na tutewo sio kalela kiune kana Gideon Pace Raila akata call neo page 6 vala mwene kivila wa chama cha KANU ula ni Gideon Moi na seneta wa Baringo ni withiwa avikamusi kwa ula kwa kavinda kama wa minister munene na mutongo wa chama cha ODM bwana Raila Odinga kila banene kenesa umanyikana na page 6 ulwa Mauvoo ma uteti ni kana ODM boss roots for kazi mashambani for recovery kana kavinda kala kwanza tuamba tabia musesia ulota netha yellow ela ni kana iyo veki kitwa breach of protocol kana president Uhuru Kenyatta undo violate kwithiwa ni kana munini wa president ni wa ilothocha president na president ya thocho ni munini wake vai mundu ungi wa ilo kunena na iyo kila tuonie ni kana itina wa munini yes avigie na kwasia kana azio nezo ni mundekea baba ndu bothiwa na avigie na kwita Raila Odinga na Raila Odinga la ungamie anene ni withiwe ambia anene ya maundu ma ukwati wa enene kana maundu ma economy asia ni vethi tuna kindu kitwa kazi mutaani yu asia bende kana kindu kitwa kazi mashambani wesaidia enene ndimekata ni mokilwa kiukwati na kingi unene ni ulwa BBI asia kana BBI is still alive and is unstoppable kuni tukitha twetela tuona ndo court wa appeal makwani la mathaki tuvo matungi toiko thina court wa appeal kwa musino ilovi tone ondo kukwithwa kwithi ulwa ki cha BBI twithi thangu ni ya kenda ya The Daily Nation musiesia wakwa tukwithia Mauvoo mekusiana na county situ kuifikana kana bai county ona imwe ina atani ya siku ya Madaraka Day na nikumana na wawula ukumbite nditula ni kwa corona kana tulinyotwa corona na ingimo manati ya celebration chisu kana motano asuma nende ndina county ya Kisumu TV ni nangi radio ni ikumana ingimo kana magavana maingi manaki kila tukwiwa kana tuiwa niko kitewo ivya kana neleto naenda ingito muno yes kukwatiania nayo kana kudeal nayo kwa wiki uni cho kitumikila kina atumie muno magavana aingi
matatania madaraka nitu isini kwithwa na siukweletania watesu yenda musumbi na uyethi ya kila county yekite yo ukelia ni kana kila county commissioner nondo kila county na county commissioner no soma speech ya president ndeni wa county kwa enende alama tana vikiana kwitha mayona tv ni menda ndeni wa twasi wanza kipathukanga ndeni wa county na kuvikiana kwithwa mayona speeches na yu niona masami tu nione mathala tuminukilia lena na tuminukilia page 7 nono kwena Mauvoo maingi muno yulu wa kila kethiwe Kisumu ni yulu wa ila tiaga singutaba siathiwe kuya kondele ene maenda kuona tongo imo na inde ripoti isu no yosoma page 7 yose thangu ya the standard ketha no ndo soma Mauvoo asuna ange maingi na twisia muthia wa ithangu ino ni Mauvoo mama thau na ndini leo wetakano two core factor poses threat to Pep, Klopp and Ole Gunnar nikana kocha wa timu wa Chelsea Thomas Tuchel ange mamwita Tuchel ni itino wakozinda ikombe cha Champions League ni kana yu wetakana ni waambie kutesa tesia au meala nene makocha alama nene anene ndini wa ligi ya EPL akina Pep Guardiola wa Man City, Ole Gunnar Solskjaer wa Manchester United na akina Klopp wa Liverpool. Mauvoo asisomea kwa withiano na indi congratulations to all Chelsea fans. Erastus no needs Mauvoo asuma Chelsea mbe mo weta nundu winda we mu Chelsea lakini congrats. Thank you. Congrats. Yes, kwa wale wambe mundu wa Manchester United congratulate timu wa Chelsea. Na indi Chelsea for now is the best team in Europe. Okay. Pa hiki ndo nena. Ndinondo. Tuminende madhangu. Ndinondo. Naindi musesi wa kwa boni WhatsApp chamu dia madhangu maitu kenda no kwenda Mauvoo asuto onengelelia ko likuno wi kwatie dhangu ya kwa the Daily Nation na ya the Standard kama soma ko liku. Naindi madhangu ni wina kwale na mwende wa mutinda. Na kwa nitwa Erastus kithuku anzo mondo kathiwa sana ondo ninzio kithitina kilungu cha amuka uteti na maendeleo vala tukwithiwa na aini elitwi nake bwana Enoch Mbithi na ola ni mutongoi wa amwika nthini wa Lower Eastern na oingi ukwenda kivila cha MCA na twinake Daniel Ndwiki onake ni mutongoi kumangaliko cia mulolongo nake na wendi wa kivila cha MCA ni tukwitha twisio kithia na atongoi asunda tikambuthu ciokite tukathivasa ino ni Mutongoi TV. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi itu Mutongoi TV kwatanyo ya mukamba ni twavika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia Kisuani nginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongoi TV watanio ya mukamba nitwavika hina ukedia na nauva uchandini wa kilungu cha dhambala la mudhani wa umundi kilewete wa ninye Veronica siobua na mutai weitu ola ni Reverend Grace Kalama kindu kingi wisi ukakule mwitu witwawa nikaenda ngoma sie nundu ewe kibeti tukiendanza na mutumia suwenda anza nukosea na nicho kumituiba aende tu utabia itumi nikendo sisi othalani usije nikendo wane usije kitumi chaku nikiva Sasa nikiana kwimba ikia viti ndani kuugo kaluka seo malume kuogela dina mwini Nionete mama ndo nanienda na vile nienda kwa Asia aume naka mombi tukivathukani ninga na thina waka ni kwatwangwa ni kwegwa akani kwegwa na ume ni kuona ndeto ni ile akani thina woni kwegwa utawaija mundu mukaba yondo
vai mundu wima akethe bathei lakini ondu wimite na kithito no wo sembanetwe ne yiya ngulu ngie ndu na mawethi ululuko mbua nayo ne yaekie kuwa tatene nitukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene maliu alange nimeka nesa ukamba ni maliu meba matonya kumesia munyao kana ni lasima tumambe nzia cia kungithia yoi twavanda twitwa soko wiva no bau utui kana kwi sokonge munenange kuithia indo kiutandithia kwi vaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na nusu cia wio va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Benga solo rhythm bass idhembe moyo wa wadhi mbelekanywa nonge kila wa kwambelelia nginya wa katano va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo kila wa kwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Baya jitembeza isoichajiza ndio maana msina pupa ya maisha kweli. Wendo ni muthinzi okuma kwa Ngai nolo kwatamuka kwata kindu kisio. Kwatiania na kwa lena mwende wa mutinda ngiu nenga ngewa ya wendo na mitwano va Mutongo TV ngwatanio wa Mukamba ndini wa kilungu ninetikila. Gila kilie. Akamba tukozete ba good by si tusikitwa asisi ya uzanya ai uya mundu kana muyanezi ya mundu ayuma kwako uyambi yomuya na ni ukulia na koti ya mbiso zeiko wenda ndengwe ninye niende ni kanotiwe kanoke gwa mundu akuyai ni ukulia ai na juitia lumesani ngathi ko mwe ni unye ni rakibelani na nduma landi kwani gonye na ilo control ugaloiwa hi ni ukulia ai na koti ya tiza muyeke ola ni na ni ukite na ndithie kana yuma matatu ni no yuma netina mundu ayukulia na ko makitimba na icha kwa nuki ya joy wenda ndiyo na ni matatu na ina bika stage Gila kilie. Gila kilie. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mabetio.
nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema betio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambea kukila mubaka. Wewe nipiga picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba miao na miamulo kwatiwa. Siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wese tutala wanai ukwata ke kwe ciana citu na ila keinya kimena kiweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe twaie kakea na ketiu kakoko metweka kakatwana okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku tupindwe mutundo pwisethia kana kaitu kea na kesi nesa Mukamba ni museo Mukamba ni mulau Mukamba ni wautethia Mukamba tikengei nae bata nando ciana cieciu ye ukweke thia chuma na ciambe mwigwa yuchume kilio kwata skiza tune ya tubindwe ndeto tuma SMS wandikite skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Inu ni Mutongo TV. Wa mukata mwendo museisia wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika alama sani thi tunautavya kana tukwitha na kikalo kimwanya kana unenania wa imwe kwa imwe thini wa kilungu cha amuka ukavani wa uteti na maendeleo tondu ni utavisie nina atongwe elindeni wa studio ndatika mbotho no kwithiwa uimamanya wenda kunena na itu va studio na yulu wa kilungu kila tutwa isienena na itu kwithila mitandaoni ya mikumukanile valandeni wa Facebook ni Mutongo TV ndeni wa Twitter @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na indi #twetumia uteti na maendeleo kulia yonde yokonia maondo asu na nenea na indi namba yotumani mukuvi nayo ni ile 3-1-5 ile 3-1-5 mautumani menyu onde ningwithi wa ndi masisia na unenania uno we imwe kwa imwe kana live ndeni wa Facebook yetu Mutongo TV na ndeni wa website ilani www.mutongotv.co.ke na ndeni wa YouTube ila ni Mutongo TV official kwa fikia na kutwatia ndeni wa mitandao yetu na tuyendanya ndeni wa kilungu ndeleva wa kilungu ninyi Erastus Kithuku wa Zomo na yu imwe kwa imwe Atongo karibuni sana ndeni wa studio na ni mwanya wenyu muvikie na kukethe museisi na mwimbatavya inywe au tuambie baya ni mubeo mwithikisia ni kwatini wa mkanesa kwa masitwa ni tawaena kwa mbili kana Mutongo wa mwika ile mbeta yo kamba amwika mambita beast na tibatu nena nye maundu ala tetukie kunena nichatina atumia na bwana munene ba na indi bwana mbidi wetu wa beast magwete ya ujo mambita beast nundu ezune sitwa ya muta kila mundu witha na masitwa make angi maketa no mbazunye mambita beast tutaminire maundu ma introduction waze we Mutongo wa mwika Lower Eastern Mutongo no sioke saidi ani wathanda isi andu alama takwisi ni makumanya wa mailesia Mutongo wa mwika ungwa ikuliva anyuwe ndi Mutongo wa mwika tamubanie 2018 kama saa kutukomanite andu onde Mukamba ala twenda unena nisya yulu wa maendeleo ma mwika nundu wa mwika maingi mayitha matona kukwata mbasari maendeleo na kusoma kana maundu maingi makaumila maendeleo na kusoma na kukwata mawia kwa utwaomba na withithi ya mundu akwatikani thina tukoka atika kuna arambi tikamusonja na mbe na wala batona TV kianene maito nukuisaidhi utueleze maundu asu mbeange tuke katikati karibu sana museo sia mwithikisia musiaisia ina ukethia kioko cho munthi kwa masitwa ni Daniel Mutinda wa Ntwiki ni mwikalia pa mulolongo ni mutandithia na ninithia wa nthini wa nzama yothiluloko ni mwandiki na pia ninithia wa DJ kibela choteti
cha MCA kisio ni cha sio kimo Mlolongo ward. Yes. Karibu sana Bwana Ndwiki na Bwana Mbidi na mundu maoteti na maendeleo nondo mwatongo hii ni mwibukeisye uneni wa president na ndongo ila ingesithi wendeni wa chade cha kutania madaraka de ya miongo 5 na nyanyo kwa Kisumu na andu ingine maende na kumya mawoni kikathukanio yulwa uneni uso tuambie na Bwana Mbidi uneni wa iyo wa ndongo hii kwa Kisumu wosi ata ndongo isitu cia nthi yitu kila chelete kwamba kumana chelete kwamba kuelewa ni maisha ma mwene nthi ula wiva undu wikalite eka utongoi na eka maundu pe maundu ingi masukumite maundu pe andu mekalite maisha mena thina muno mate kwenda BBI na mate kwenda kutagwa maundu maingi nundu pe mundu kuisi vitali aendete kuitwa akethia baindawa akaisi vitali emutuli kuku akewa chuma kitivo no aendie kuwa serikali no yamba umanda undu ito na utethesia mwene nthi wayo nikenda akamesia vina na keyaka na muika mainewa mwana makone biashara na mainewa mbeza withia maundu moni mokila indi mambe utusia isio ndu tukwika twamina kukilwa na BBI thisa kukomba ndae twamina kukuna maundu alangi nundu BBI ya tongoi ni maisie ni nzeo nayo ni nzeo kwa muika lakini ya baunga mwene koti nyendi ukulia serikali yambe unengo koti oivinda ni itu yamba utusia isio na maundu alangi twambe umandhi wa mawe ala tweiwe ndu njumbiline atwathie sindu bingi na ni atwathie ciana ona yathie ciana laptop yambia na ciana ila ciathitwe ni cia mini 8 ila cia sao somona ni nevinda yune yathi twambe utabwa sindu ila twene tweke kwathwa ikoka yes twambe kuwa mundu wa muika tukaunenga mbesa cia biashara ni lakini yuti tuwe beke ndungi koga tutena cho na twena mathina maingi kana na kuneni uswa iyo wena vikiana kwithwa weyelese wendi wa mwene ndi kana uona nyama wendi wa mwene ndi kwena na kwanti na wewe okay na kundwiki uneni uswa wosi ata ni wa mwene ndi kana no wa ndongo no sio ni asia uneni usu ni thukisi ne saa na ne thukisi ni wiye anjendela yene baya ni handshake na BBI na ondo mwika mutongo wa mwika na kwasya kana mathina latu namo ta Kenya umundi omuno ti maya address one BBI kana handshake ndo kila kipa kuni kuona ni au handshake is real au BBI is real na ndo koti na kwa sie kuicha nini kuungamia kana kwasya kana maundu ala makunitwe me utewa sheria tunewie koti ya challenge wa muno na je wajiwe lengi koti lengi ni ile topic ya kindu kike kaendea na ndi pau newe ona alikuwa ni tsikata mundu naona kana serikali yone yungamite yikikwanisia kwayo ondo koti jaisi mapinduzi ama masukume tu serikali maipindukitwe ni mwene nthi wa kawaida na yune wa serikali ya sukuma muno wethe ajono yikende na kuthimbitishia koti kana niyo isukumite mapinduzi aya nundu ila koti anenie tuyaigwa makundi ma muikataya tuyaigwa makundi ma kina mama tuyaigwa makundi ma makanisa ni na ma mwene nthi maiteta kana mayasia wa mususu titi wake sawa kana mayushtumu lakini kula tushtumu no serikali na muno the executive kwa ubu ni bona ito taane nthi tukunikila muno ukazethia ani tatukona tape undu withobithanitwe nthini wa referendum kana nthini we push nundu push undu sukumitwe muno umwene nthi tiwa sukumite lakini atongo ni mama sukumite na nicho tu ikulia yo ni chau kwa peke kindu kingi kibu nundu no twaanze kana timba lotwa vitu kithiwe nthini wa county assembly tofauti ni twili tofauti ona bunge na senate twa discuss twili tofauti ni thita mwene nthi no tuone tapio kangi kakatatu indi yukala twakuna kula tukewe ko tukuni o tutakezi kwa ukindu chichelo kam very much clear ukeze thani twetha none na soba kana thi nthi twa Kenya ni akwatanwa pate no seleke kana pate na sindu ibithanitwe no sel alright nende naku mwene nthi wina ibuso ya kumya mawoni maku yulwa oneni ula withi kwi muthenyani wa iyo ni kwatini withi wethukisia
wethukisya ndongo itungwe ni President Uhuru Kenyatta munini wa William Ruto mtungo chama cha ODM Raila Odinga katikati wa tongoi angekuona uvikia na kumya mawoni makutawe mwenende nuvikia na kuyaniwani uneni usu nena na itu kwisila mitandao ni itu Vala Facebook ni Mutongoi TV, Twitter ati Mutongoi TV, KE ati Rastas kithuku namba otumani mukuvi ni ile 395 na ngaboni waku na twende na kilungu ningwetha ndisoma mautumani menyu ndiuka kwaku bwana Mbithi na nondo Mutongoi wa Muika na wiona mema kwitekebela cha MCA baba ifa Lower Kaiwa Kadiani sub county. Okay. Aya tutambitwa leo cha MCA nenda tuambuka bakwa Amuika na nienda kukulia kule inyo tandu Mamuika na tawi Mutongoi wo mutethia asia ata kwete maendeleo kisioni ithe tandu Mamuika ni kindu kila kipata muno kisioni ni kisomo na kuya ila twina tayumutiani wa KCB no nekiwe na ciana ciauma pe misimbingi muno byo binie na ciana mbitu lakini sie kwenda kutethia iwe isome ni tukwatana tikasisia wala titonesia tukekia mitandao ni tukekia nini na ciana imwe ni kwata ondona ikasponse wa mpaka miakena lakini uyithi ajuke ba umusikata umela na kata manika pai mundu witha ese lakini yu nundu ni tukwatanite mundu maumilekia mutandao ni witu wa WhatsApp tikalilia tikekia na ciana mbingi nitikwatite ciana ta nikwatia last year na ciana ina 2018 kwanza itosewe ciana ina ila ciaimbinie na ciaumite micila zinanja lakini andu meika makane wa mana wa Tongoi no monanie meko maseo taba pa masako ni twetha na young contractors na netwa kwatanie na twina ngimetha makueni na ngimetha kitwi lakini andu Mamuika mainenga we mwana wa kwithielesia katika maundu ala me maunduni yu tikaka yu twasisia maundu la tikonete mawia ala metha me manengane ni county na nini pa masako Amuika maithukuma ya mama sako Amuika mainengawe in fact yanga contractors ila siba masako mbingi sie na thayo ni undu wa kibutha na ngilo mathukuma gitwina makueni niki mutathukuma masako mainengawe masako di nenga ya Amuika mwana na inyo Amuika ni mwosa aitambia kufikia na kunena na serikali olwa like ila 30% allocation ya tenders kwa Amuika lakini kote mayethuke yawa nundu yu ilawa usosia we wa advertise wa ndunenga we withia ni waendie na wanenganwe lakini mangaba na langi ni meta Amuika ukewa no wakulwa yu mukewa nundu mwaka mona kuna thukumite mana mwaka wa kuthukumia ya na mayika ate na no withiwe inyo andu Mamuika ninyo tumaswa muno mutanengwa we no withiwe neko kwacha kwangelekanya ukasaithia andu Mamuika mwe meet ila sita wa like qualification cia guthukuma we fulani ethani contractor wa lelu sindu cia muthembosu kana ni cio kithiana thina yu ba masako twitha na ngwatanio ya young contractors na ni twitha na chairman wito twina chairman na twina mwandiki na kila kindu kiyumila ni tumila na bai ona nititha na certificate cia youth pe balua cia youth inenga nawe cia Amuika pati kindu ki contractor wiba masako utai nengi no thukuma makueni ukethota thukuma ba ko kilangulia ni atongoi ona ba masako na bwitina ni kwate bevinda twina president wa youth na vice president maindangu na dise kola cia ndie na masako ni yailete kunenga Amuika mwana kundu batoneka nundu na bwitina bevinda Amuika momba niwe park mewa mawia mabulai na maithi na kuma maumapo patisu onomwe mundu mwaisa ukwata we kana tika kwata we tikita kwanangi wasa kuni ngulia Amuika manewe mwana nikenda maseu biendi mundu wa Amuika ndenda nundu nusomete naye na future aeke kwanangiwa nundu ilawona wa mantha kindu na cha na choka chosoe mundu ngi ukita kina no tulu okay kana nacho kwati bwana Mbithi ndika kwagu bwana Ndwiki kuma wodi ya Sioke Momo Longo
undu waelezea nile we mwekali wavo wekalete vo kwa ivinda yasa na ukona wa maundu ma maendeleo undu maendeleo indi kulia kwa ni chao kithina cia andu ma mulolongo muno maundu ni ma maendeleo na kitonyo thini kiwata inese no sio ni asia ini kalete kisio nuchu kwa zaidi ya miaka miongo ili na ni asia mulolongo pia na mathina maingi na nyina dibika bau naye muika na ndiambia ku kitotongo yu naye muika na ucho ni wa ona yuta na cha ni muika no na ambise ni muika na no muikane na no kitete kindu kila kina thina thini wa kisio kia muno ni kindu chetwa mawia and employment watata kusia kisio cha mulolongo ni asia no Toyota onila nene thini wa kamba na andu ingi kana muika mwingi wauma school college either secondary ama college no enda mulolongo kumatha kibalua kana kwikalo pau ai matha kibalua mundu ai matha kibalua kwatewe na in the process with the andu muika mwingi uso apu mulolongo na watata kusia kindu kikia mulolongo muiko sile wethote wiani niguo mwingi ulikanthe no kutumia ndawa cia kulevya na ange makalika maundu ni mathuku ta ungi na ikundi thuku ta ingi witwa ngasa na ngwata ni tailite cia andu muni mundu sunda na kwata wia na matumaini mako kwata wia na nunda na kwata ailika ngwata nione ile tailite kwa thina wa wia kana thina wa muika na mama kwithie ndesia ila ita women and empowerment neyo thina mkono pethi nongwe pau kwa ipindeasa ni asia upitite na lelo no wono mulolongo kwa na city but it is just the front kwa mulolongo ukalika mthini mulolongo kwithi no kindu kita drainage nundu yu ukatata sia mulolongo andu ingi maiki access no pasio tela kuimbua withi andu bika kwako kana ona mundu ima nombathi wiani eke angaput na wako bika lelo ayumi ajike ya tone kana thi wiani nundu wa malelo ne mathuku pain drainage na endi mumba ila sibu na sio mbingi sieta kiwo kila kithuku kana kiwo chacho kita walelo ni nundu wa kuisi wenji na mundu uyo nuku ange maime na kukusia cho ambapo mailo kusia cho chosia mathita kiwo lelo na endi meta kiwo lelo ni posiana ikwata kwatanga na nicho mowau withi akusiana ni mowau masiana ningi muno ni nzo no katembea mulolongo ni asia withi chemist ni sio mbingi kwenduka kana sindu cia youth facilities isi ya private nundu withia nundu weko yu na pollution ila thiku withia andu ingi kana ciana mbingi mathayo mo ni ciethwa na mawundi no amiyo na mathina ma muthemboso ini kila kingi cha mwiso ni soko kana biashara mulolongo ni musi umwe ula we andu ingi na waile kwetha no tandithia munene lakini kindu cha mbeba isoko ona baka mulolongo bai muthenya wa soko nundu tayuta kwa yagutu musine ndanisi soko itha muthenya muna athiri betu soko itha aki mulolongo bai soko so mupangilio wa soko mulolongo ni muthuku pio na weto we mutongo yo rukisioni ni withito yo no tongo yo withito vo mathina asu waelezia neta waelezia methito vo kwa ibinda yasa no mathini kiwa yichu yikulini yo ithito na yikulito na bengi thino akisiyo chu ona tinya ni nyoka nundu atara kusisi atongo ingi mailika kibilani kana mete kibila na sana kicha MCA nundu ncho kwata na direct na county government na niyo use candidate na mondo swingi nundu atara sisi ya mondo ma national government kuina mathina maingi nundu atara sisi the highway tuna footbridge na national government tuimela ugumo no lakini serikali ya county ndithinikia mathina ma mulolongo na kitumi ndia iso kibana chao ona kutoka pesa manga pana woki wa mulolongo na asia mulolongo tu ya malelo na tuisilala mine kila muthenya na kwa andu matao na lamiundo bwa ko ya hata ndini lakini watatu si enene bulelu lakini bulelu pakavite less than 10% the real mulolongo kana the real mulolongo sio kimao yuwa alika kundini kwa sio kimao ndina kwa mulolongo the phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 sabaki kicheko those words alika yani kukuikala wao yani kuikala wana ipi ona ndo ende yana kukakondo kuku okay so mathina asu maithinikia wa na kila kitu ma atongo ela nipe na mono mpia kwa tathinikia chuni kemo kitu mitanya ndia amba kuongama nikana nikafikie kuthinikia
nundu ninonete pate undu kwati yabo ukusaidia watu utuelesia undu ene ndima mulongo makone kula undu thinikia mathina acio avikiana kutuelesa meriro kwa miaka mbingi na inde ndamba uka kwaku bwana Mbithi wanda musiseni kana ni ndino kilungu cha amukani utati na maundu ma maendeo na twende na onena nyawitu na ni kwite utume mawoni maku wa uneni wa ndongo imuthenyani wa iyo kuyacha thini cha kutania madaraka de ya miongo 5 na nyanya kila kitu iwe Jomo Kenyatta International Stadium county ni ya Kisumu tuma kwisela ili 3-1-5 ili 3-1-5 isu ni namba yo tumani mukuve na vaindevi kana kindu tilwambesa siaku ku SMS kutuma ni free kana ni mana na ndeni wa Facebook nayo ni Mutongo TV na Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku ndiko kwagu bwana Mbithi na maundu ma amuika ni waelesia undu muno andu ba muika county ni amasako muteli to moyo kono ndini wa serikali utonyonene hata ngwata niyo yenyu kana relationship yenyu na ndongo ila inyu vetwe leave alone serikali ya county ndongo be MCA be MP and be women rep be senator ngwata niyo yenyu tandu ma muika county ni amasako na ndongo ivinyu be ilanjara ngwata niyo yituna atongo yelangi tindhuku nundu tena mheshimiwa honorable Mbui no tata muno kutethesia muika kwa kumanenga mbasari na kumanenga mawia ma CDF ketha no wia watendo gethia mundu ika no wanewa na takikundi pe ikundi nenga we ukethia anake no mesukuma wasisia mheshimiwa makao mabuko no tethetia muika aingi kwisila mawia na kunenga mbasari niwezi kindu kila kisioto na unenga mundu we munini no kisomo na walilia mwala twina Mr. Kawaya honorable Kawaya no tethetia muika maingi kumanengo mbasari ukethia ni masoma na twina Musimba wa Kibwezi ni mundu utethetie muno muika kwa kumanenga wia na kuhakikisha masomo mo mainetha na thina lakini yu walilia ta kango nengelekanyo na mwala with the university ni wanewa mbasari ya 20,000 na no withoendeka 50,000 kuthi university so wanewa 20,000 takeka ni betha ingi wongelela wa si account ukasioka ingi wongelela 20,000 musei waku ndaewa ni 10,000 iloto na kusoma nacho lakini yu amuika maingi ala masomete masoma na mbesa si ambasari ya CDF kathiani CDF amuika ingi ni manengetwe ambasari maka university kaundi yesa ukwete mbesa wete musiai atwaite kana Ingaton University no imunenga silingi 3,000 na ke manda 2,000 but CDF nengi tha ya mbunge CDF ya national government lakini yu ate ya mbesa isu ba kwa account jito sithao sele tha itete ya sia amuika maundone maingi ibeti twina mwaitu metha na ngwatanio mbingi cia ikundi makatethe ugo kethia ni manewa mbesa cio wezo fund undu manenga we ni MP ila cio na maiso kama inewa cia account ni ukuna maundu maingi ukethia kicio kitu cho kamba kiino cha mwingi lakini yu uchola wi mwingi ukamba nundu atongo ya ingi alama kwete kinandu kila kinene ni maathukia mwene nthi na mapindia yu katembea ba masako withia kila biba theko yusieko pai bandu be pate iko pa masako na mtene soko ne thawe mutheu no githia sindu mingi ni saani seba ithi taene ndite tona ikata no tose wa amuika kila ward tekewa inyu mwine wa wia wa ukua ikozi ye mubetete ba mbesa ila itengea wa kina ni nyu mukanenga we ukethia amuika ni maende na ibetangana na sindu inthu ithi te yukulia amuika manewe maundu mokosu nundu muika kalamana ethithia na itindo ila nthuku lakini no nundu waika ni serikali jitu na akwatwa aketha na bina ndio vu oyasia mondo ne mamuika na maundu mama we watawe mutongo wa muika umatongo esie na waila kumonia cheni ni cho ukitoke saithia mundu wa muika ile mbetani ya ukamba tilwa eastern ni wafikiana kwasia bwana Mbithi kwa kweli ni mutongo inondo ni watwikie unaona kana ni watuoni sinzia ino ya kwika undu nono ni cha ukite kwa mundu wa muika wa mutethi kindu kila twikite ni tutethe cia muika ingela matewe yani kukwata mawia ukethia kethani wia ukumila
nitweta muika mane wa wiyosu ethani wia wa tenda nitweta amuika mane wa tendesu na nundu mawia onthe mayisa kumila yutuka ukethia ketha ni kibwezi nitwanena na munene wabu akasia amuika la meba nundu babelelo inzwa rukatetetewe mundu ungi umite oso ya muika la meba makwatelelo weba usumenze withie ni monza ni usitene malelo andu makitaiwa ni mate mwano iwa yewa sobithwa na imbeza ithi withia ina atethia kisioni na waini utambite kwende vekiwaze cha thana ya muika mabu makosa nemo mathuko mabo na bumbeni no etwelete kana inywe muno wa muika mama saku ni mwenda thukuma like county lingi like county ya Kitui na county ya Makweli vundu kona kana no etha we contradict bono no kwasia mabu manengwe kimbwezi ndema kuweni na ndukwaze nenge itaze na muika mama saku manengo ya masaku iyo muika wa masaku uketha nunenga wa wa masaku na nitutatite muno nitutatite kwitia mawia pyu maba masaku tandu mamuika na ila tuonie baemela nitwetanie andu ala mamuika ba anini na twetha na chairman na twetha na secretary na treasurer nikenda tisi undu tutonda kwika lakini tiabikia kwithukiwa bado mathina maito no alamebo twasa kuye chairman moita wa chairman kilei atutete yulu wa muika na iya ni makali ta secretary wa muika na bwana Nthuka ta vice chairman lakini ona yu twateta muno yithi atwiwa twithukisha na twetelo yithi ya by report tikona katika account ya masaku ndisi wakwa kubana ndwiki otwenene maundu ma maendeleo kwa woni wa kutawithitwe utetini kwa ivinda ya sana ondo watu ya waambie kwitekebela cha uteti wo mundu wa muika na wikalite mulolongo kwa ivinda ya sana wakayone ya maundu maingi nicho kitunga maendeleo netina kana kitumasua maendeleo matethwa kisioni nesia nosio nesia kila kiretha kituma maendeleo matethwa nenda kuunga brother kwa mkono ba kana ni saithi ya muika mena mawoni lakini makuthaua okay saithi ya Alabing authority may you take consideration the views of the manager la kawaida na sana muika pia ndizo kadese kile kitu mama ndio matoka ndipo hapa kidha pe maundo ni sitengo da makwata ni 2030 nundo tayu ni asila twende ni 2030 pesi ndo sita wa tela twa kuna kule lenge pesi ndo sawa ifu kana kindu kita wai ukazaidi atwasi utakuwa kampani kambani twimba chama kina na twisakwa mutongo wa chama kina nundu yo chama chambai na nyendina kinyume nacho nundu nyendi wapau lakini nipo hapa apikapo ukasethia etha ni mutongo yo kwenda utongo yi we mwene ndanathi kwa mwene nthi akeyelesia nesa akakuna manifesto nesa we mutongo yusi asia nundu kuno kambani na mino akwata tiketi ya chama kila kiku kamba ngapikia kuvita we mundu ayumano na ene nthi aisemba ni ya chama either wa ticket tasakasi lasi akuniwa mulolongo etha waikua wonie itha mundu wathiwa wa ticket ni kana mino akwata ticket yu we automatically no hatuika mutongo yu kwa uyu mundu usu ndaketha na cha usungulikia mwene nthi nundu akasia anye na vitu we ni chao ni chama kana ni vitu we ni chao ni Mr. So party leader no kwacha so kila twele kwasia kindu chambe utongo yu kite muthuku nundu wa tusumba tutwa chama na kweza kwethia andu muno nthini wa campaign melesia yulu asia muno kusinda kuelesia ya undu kwe kanthi undu kwe kamwene nthi kindu kingi kitwite kikete totongo muthuku ta kwa mfano ta mpesa ukethia nundu muika mwingi undu muthara thawe taba metia contract mayo newa cha kusema kweli na nundu muiko uyu ena maoni masio lakini ndena mpesa aisiwa withe ndavikapa ndavikapa leo tongo ine na kwa kisio kiu ila mundu amina kupita ajaze nyiko na vitu echao ni mpesa isi akwa yakani ingatunge chao nambo ingatunge mpesa ona na mudongo ya liko tongo ine saithi ya we asemba nditi na kwekata ni ambo utunga mpesa ila na atumiye nikanaende unise kuthukuma mwene nthi naende ini the process ya kundonga mpesa ile vinda ithela no ithia mwene nthi daikata mwene nthi datumwa kwa upe factors kwa woni wakwa ila nikunikilete kisini cha mulongo na ngona na isuo bingi cia Kenya ti mulongo yoka ukethia mundu amina kosa utongo wa kutethia mwene nthi ndana sisi mwene nthi wa muvitia asisia sindu ile kisini mutipse like chama like mbesa na like maundu mengi
kwa wita ni kana utongo withe museo no ngitha mundu akasisia alama musakuye na mathina alama mutoye baya thini wa utongo. Yes. Ndichoka ku bwana mbithi twa maunduni ma mwika wesa ithi ya mundu wa mwika maunduni twinene wa maundu ma uteti niwe watu mwana maunduni ma uteti twasie ni twabike video nyuvani no tuoni undu kwethiwe 20728 andu ingi maise matharu na andu ma mwika na andu ingi alama atumiwe kulu anduthi na andu ma mwika na toyo mutongo iwo utonyo matabyata yolwa kutumiwa nai na niki ya mwika kwa woni wa kukuona matume ya wanai muno ni ateti anu anene. Nye tani mutongo iwa mwika tutumia wanai nucha ucha ula twithaa naguo niguo titumi wanai nundu ukawithia mundu wa mwika ni wasomia na amina skulu na ndewe yani na nutona ikala miaka ena utakwata undu wa kwika na yuve saumila mutongo ya yuko yiwa mwene wa 10,000 mwikona niwe se mundu uzu ambao tele maimbeza izo amina onewa na nundu ndaikwata ayona bakatwa au mundu wa mwika ula wiba twikarata kukengwa ni mundu utongo iwa mwika ni mwauni utongo iwa mwika ni mwaoju unindu bika twendo utongo yula wa oju ula tukwiwa youth fund ni twanenga mwika mabana tabala numite amwika makwitu methitwe matema uyani kwebinda thiasa pyu na bayi mundu matetea na weza unga mabandu neno yiwa usui munywa bangi weza unga mabandu neno umyoni yaku no bangi mundu wa mwika ndetha na mawoni lakini mundu wa mwika akakwatiwa tabala numite twena kiwu kingi muno kithausi ni wita watho wake tukaiyewa kiwu kikaelia ulindo ni county government. Amwika ni ubanda misanzi tikatwa amwingo na tuiyetewe tuitha na company situ tubingwewa cia youth withie nithi tuitea misanzi yitu ndio zo imbloka wabanda musanzu yizo ro silingi 30 tukata musanzi ugethia wata musanzi wa kilo cha kusilingi 300 withie ni twaendea na kuyana lakini yu withia withukuma muno lakini baina matubi na tongo imaitu batoneka methukisia mwika maitu na mayukeli mwika niguo une wandi mwamina mwika menu une mukatongo cia pate ya mwika aya tiovu bena makulio mebano na indo ne twa Janet Boniface na musonge no ndo kulete Enoch ni youth leader wa ngaliko jiva ndo songwe kuliezo ni youth leader wa Lower Eastern ani wate ni wasongeka makueni na kitui aya naindi babe ne kulia ku bwana ndwiki ni ngaliko ya Facebook Mutongo TV unwetwa honorable Kalasinga mwene kwa kule mheshimiwa ndwiki analea miti evandwa nikivaya phase 3 ni speaker kona alea miti evandwa no sio ni atisi ta siasa ni ngoto asia siasa cia mbesa ni nthuku nundu mundu ane wa mbesa ane na kila kibwe tachoki umwendeze lakini tikila chaguo nye mwene speaker nuna panda mite phase 3 na nathipo tukabande mite na nathi ni na mwika ola ongwete kwoko na nundu mwika mwingi ndwe uyani mone kama ekite ngoiwe ta itende unesa kana mone kama pwe tamekwiwa nza ne wanukite amekola na bai mundu unejebia bai mundu unene na nae wono mwika ondu mwiko mwenzangu wetawa no mwiko no kite bandu pana ya tongo ine kana wikata okwate okindo so bai mitende nesi ibandwa na ethani nasi ni asia puba na polisi na pana ene nthi mele tha message bai mitende nesi ibandwa ni no kite twantu abanda mitende na kena twakethania andu lakini upa naye mwika mwingi na mwika mwingi ndwe uyani ni muthoko wanu na mwika mwingi ndwe uyani wikiango ipwe otayipwe ondo thumone kama pwe bathi tukandu ani chao ni mikola ondo kwatia ini ngeisi ukite ino ni mikola thikirata yukite kuku ambapo ti mikola ni mwika wa phase 3 mwikote uyani mwika wina thina mwingi na ni wotu no kite kana tukobanda miti kundu nazi ya miti na miti nesi nana miti napa ndiwe nesa na watu wetha ndi no maundu mao magwithiro lokotiwa nyine tha ndi no maundu mao magwithiro loko ni tha zamani so by the nya mwandiki yes okay ko ni no kite kwa that capacity na capacity ingi ya ta mundu enda utongo ino ya kisio chusio ko miti tu inesi ya ivandwa no kilamo be kwa sia tutu na kitie gosia no manoni okay mkutano sundu na yando kwa kubi maneti te mkutano na manesi methi yando ingi nilama no kiwethe ano mwe mubanda me moka na noka ni ambate na muika wethe da me nanzika ni chao kiendelete
so kila kibo dinesi ya meti bando na ende dhano na eda kiwe dha na si ende na evidence kana kindu chakwa ni na si ye kana dha mwene ndulo na ebugo then no ni ndisi ya mwene ndi no wailo weta okay ya no se aya twende na kilungu njuka kwa kunondo nenda ama mosongia makuli asu ekanesyo kwa kubwana ndweki na withito watu kana withito na wendi wa kwitikebela na watu walisema thina ma mulolongo watu wa mutongo ina no kwitikebela utonyo thine ke mathina asu ataketha mwene ndo mulolongo sio ke mo ward no kaase kana nyeyu ne kunia mundu ndweki kula anwe mutongo iwa kwa mathina asu aweta watu elesia utonyo mathina kiata kindu chambe ni kunenga mwene ndaya ula wikala mulolongo ethe wiani ethate wiani nundu o honorable kana singa weta bu tatongo yamwe ma mutwe wake mona mundu oka ekite nae kana emuthokanu kana emumuswe nanza mundu uswe etami watakinyei ta mundu muthuku ta mukola lakini oni mundu te wiani ni mundu asorite ni mundu kumantha wia kindu chambe ndino akwite kipila ni kutethia muika na ni acha kutethia muika patwe na mutongo wa muika nundu na ndiye ndo kutebya mutongo yo kana ando inge me maunduni ndoto simbingi na kani kawo na katonda keka chungu muika ni wailo ni wa nafasi ya utongo lakini position mbingi mundu wi saitwe ambize kukitea yo muika yo utongo ina ndio kitaniwa muika na nindo nakweza kukwata nde muika kwa undoto siaku we muika nuto nakweza kuitimisa yote chao utemuka na butu ba ndoka muikani tiko tukatoto sia pisia kata lisiakwa yusu ni wo kweli lawe dawe mchungu na we kweli lawe ba mando kwa unye kila ni yubi cheti tikibla cha sio kema mulolongo wadi nikaranga bikie kidu chambe kusopya mulolongo drainage sewage ni mina na mulolongo na tuiki ya kindu kitawa kitawa yani wisi mitao twatala mitao na tuika sewerage system nodo sunu ndo maka we can lobby through the government, through county government, through national government, na through international bodies. It is possible. Kila kingi ni employment na youth employment. Muika mwingi ndwe uyani. Na ipo twailo kwata na muika otoka kalandhe na uyo. Na tuiwethu kiisya. Na tuona muika ona hili chata. Tuimu thocha. Nundu la ona muika. Na yona mundu ota muvugu. Nundu anechela wi. Kuni kumwecha nethaka. Tiku mweta katini. Ni kuwete muika katika te na kunena na mo na kumokile. Okay. Kwa njeda kwa ni empowerment. Ajedelengi ndo dhana yona mina kutika MCA nita kuete maendeleo kitu infrastructural development with the malelo sewage kila kintu cheka nesa idi kila kingi ni kukwata nya mwene nthi andu ma mulongo kila mundu akala kifi yake yo no yu asakuwe thino amachako sio sisi thino branch senu kuma Low Eastern mpaka mulolongo vita muika mulolongo ukakula youth leader ndo identify no nundu nenda more than forums ngayo mwe theta ninye youth leader Page ita ni youth leader. The same case comes to women leader. Youth leader wa kila sub county. Yes. Na ward. Yes. Youth leader wa Mulolongo. Yes. Ward wa Felix Mambo. Yes. Na unge wa Adhireva. Yes. Weta wa Steve. Yes. Yeah. So kila ward yena. Youth ni wa Mulolongo. Leadership is with their mundu kibaje jeto leader. Unge jeto leader. With their paina clear structures. So you then leaders asuma sakuitwe. Nipo tukamapanga nesa. Na tuima fronti nundo na muika ndwe dawe thida wanacho aingi magisi ngide kundo wana mwana ndira na mabu koni kuete mipangilio ndeno akisio chu kide kikisio kila kingi cha muso ndaka mama kwa tusoko watu tu ndeno soko pala soko mulolongo je ne pando kalika pu ona go kete bibitisia soko te na ndo masoko wethi ani matope ni chao maishungulika wa na kazu ndio sako tipo nanye ngatuke musio muthi na sapikatate mundu wa soko mulolongo uipo ushuru ata kwa tete we akanzu nundu ona ngombo imeithia no kama thia so itha kanzu ndio thukuma ona ndike kisie chao pesa ndoni kwa kitu michu na mikakati su na mikakati ingi mbingi ya kwete maendeleo ya kukwata ni ando na kutethia muika na kutethia mama na kuika mulolongo na sio kimo kwa ndo basiwa ba kwekala. Alright, naende mwendo mosese ni ndino kilungu cha amuka otiti na maendeleo na twinage bwana Daniel Ndwiki na ula ni mwikali wa mulolongo na eta sia kibela cha MCA ward ni ya mulolongo sio kimo ward na twinage bwana Enoch Mbithi na ula ni mtongwi wa mwika na oingi na wendiwa kutikibela cha MCA ndini wa ward ya Lower Kaiwa county ya Masaku kugethabe ne kule kana we na woni lulwa kila twende na kunena nisiana yulwa oneni wa mutenyani wa iyo wa president Uhuru Kenyatta na ndongo ila ingi ngalikosea kuya Kisumu ndeni wa chale cha kutania Madaraka Day na uvike na kutuma kwesela ile itatu
kenda imwe itano na utumani suna kuya va interview ni mana kana va interview kutilwa kana basi ya kutilwa simoni kutuma utumani wa kwisela ili 3 kenda imwe itano na oyingi kwisela Facebook Mutongo TV na Twitter @Mutongo TV ke @Erastus kithuku enda vau ufike na kutwatia kana kutufollow tinaka uketha kandikira ufollow @Mutongo TV ke na @Erastus kithuku YouTube ni Mutongo TV official enda usubscribe na wili kandene wa ulena nyanduka kwaku bwana yeno kubithi na tiwa boyu ukwa wendi waku wa kwenda India kibela cha MCA unoni necho kyosukumite witi kibela kila kinanzukumite muno kila kinzukumite muno ni kona amwika maito mayokela pa kwangelekanyo kana mbe kunenga ngelekanyo na pa masako pe project sionde siba ila yusiende tisi accounting government ni sia World Bank contractors now ni mwene ndi waba masako ni muika waba masako wate ya withia tiwo niki nundu amuika mayane wa mwana tukitaete wesindu tukiwa isikikie na yithi lakini muika ukane wa mwana wa utongosia witha wisi maundu amwe projects tisiba sia World Bank takeka inengetwe mundu wika waba masako na ikakwatiwa nandu meika maba withia maundu maingi muika ni mokela lakini yunundu project sivona nisiaendie no mbeza sio kitauka tuko ni wa maundu na mbeza hivi ikatiwa hivi ukaba aitethia mundu waba mundu utongo yula twina gwo kuma yulu timoseo ni wa kamwene na ni wa kumina muika na nicho na kwia amuika metitwe mala maingi na ni mona atu yona twa CVC tukuya park tikatwa na bai mundu umwe weza umilagaje ila twaendie park twekiwe pati na nicho ngwasya amuika malowa kaiwa na mwaitu na muno mwaitu mepiti muno na ibeti situ ila siemusi nyamaito lakini ona mekia biti withia sindu ila meukuna maka kwata mundu kumokelia ni maendeya maundu mo ni asia pe mwaitu wemusi utesa mboka mwaitu wemusi ukutamboka ndenda utabwa sindu mbingi enda utethe wondu utona kwata kaindo kake kanini akanewa mukobo munini wa serikali akaiba mbesa nini akaendea biashara yake na yokilia kisio na pe mwitu ngena ke obingwe to akasaluni kanini ke kwendo tuindo tunini twatubesa tunini twabikito ngiliziana kwende wate winewa mukobo wa serikali wangili maana eli wiki hata uiba embola kwebinda ya nona nayo biashara yake eyokilia nundu mawe atuiwa tukande kwa maiko nundu tutinde aiwa mawe yako so bya mawe yona ne wewe mutume watu ambi enda kebela kiyo muika miaka nene bikiela ya Biblia ajuba yo ndunge na ndezi uko gendi ukila ngwenda ni amuika matethe ju maekeiwa makatethewa pe anakiangi metha takuya kwitutume takuya anakiangi mauta kithangathi matesa akithangathi na kithangathi tikithuku ni kiseo na yu ilobi yonthe yakito na kithangathi nata tukanewa anake makewa nondu ni mutesa akithangathi na mwena bina na pa chatewa kiketha kibo ni mwanewa iloliye mukaibao kwebinda ya nona mwamina iloliye twike yenu na muyende anaokilia maisa menu mundu usu ndakasioka uthi kwasya no kwiwa kana bisi nondu mena project yo ile kumanenga mbesa na mena maundu ala meukuna pe andu angi maitha cia nguku ni kwate nuno ni ebinda yo na bwandu mayikala makaima makombana nguku cio nthe otuine iko kaikatewa usu ni mundu waete maendeyo kisioni lakini bakwitu kila ngukulia kuma utongo na muno utongo wa accounting government ya masako unenge amuika mwana wa kutongoza aya babe ne kulia kuyiba no wende na kunena bana Patrick unetwa aje Enoch ti Patrick onwetwa Patrick muinde aiti Enoch nitwonete umandite amuika mawia wena muvango wiva kwa ala matialite mubango la tuna wola matialite tienda kunena na heshimiwa maito ta nambe nienda utungia mheshimiwa mbwe mubea project yake sionthe sia CDF ya kathiani aise inengawe maito na amuika na nienda ngwelesie ata ila tu kwa ka school pe mwaitu wekana kasome ya secondary babu toini
utaitwa silingi ngilina na ndani skulu yekwakwa anewe wia wa ubwa mapia ethano kubwa mapia akatoba u peangi na mama utao kithanga thinengoi na mama kanewa wia wiba wia usu na mwa muika ethani wia wa mwako mainewa ni use yu mundu usu ni waendea na kuyana wia ni kiliko wambie kakwa kamusi uthiuka ke tauni no isonga mbe lakini yu andu aingi mainengae muika mwana makita kumathukia na maibindia na wesa ungama unene na munene yaku yu usiwe nenyo nonza we ma nenyo ninza no komi unwe mothi manda kiloya tio ngina tuundwe aya ne kanisa umeotumani ungiva nina mukethia thina ula munene ni kwithiwa tutena ndai ya ukamba na kimena na kwina wathi wa ndongoi itwiyo tongoi ni miaka mbingi tafadhali maendeleo mayoneka tutionenga muika mianya nita wa Steve ngene ndo usini utumani wake Steve na mukamba loko sese nondu kuya kamba inge muno melo ele Mutongoi TV na makwenda kwiwo ndeto kuma kwaku sia kumathuthio balonzi isi ndini wa sisiki cha Mutongoi TV kila ndo nakwasia nikana ithita kamba itwailete kukwata tukavikia kukwata nondu puni boto elekelete kila kingi ndo nakwasia kwa mwikalu asio kimau mololongo kwa mbemba apalani ma CIC nema CIC kiseseki na ngaliko ya kuya kuita wa kicheko na sabaki kila ndo nakwasia dikiki ni tayari kuthoko mandu masio kimau mololongo wa TMCA wo ipinda yabika ningumukulia munenge nafasi nikana withi nitashungulikia malelo ninashungulikia maundu masoko ninashungulikia mabarabara maitu ninashungulikia ona maendeleo na biashara cia kisiuchu na pia ninashungulikia muika nundu utaona mutapia muika niwe wina thina mwingi na nyana mbi sikwiri lakini muika na thayo akwa nthini ji witha muikani na ndi kila ndo nakwasia tuginenga na ndaya na kila mundu ainewa nafasi ila yake nikana tupike kwa tamene la mailite indi cha mwiso pyo tikumona ngageti nzio ndimwe kwatisia moi nondu twithine moi wa thanthatu moi musio we maendeleo na ndimukethia alamu mbithikisie Mauvoo cave na baya makutano cave ni simu cia isia ni namukethia na nimwende hapo na musio okay aya bithi tuminukililie nena na mundu wa muika na wenena na mukamba nienda unena na mukamba ula ukamba uonthe na mundu wika ula wilembe ta yo kamba mbe nimwe twikie piti maunduni ala tiukuna na tika kongo Utongoi museo uloka atethia muika no loka elewa muika winzi yani no katukilia na kila kingi nienda kutungia muno na mubea ngavana wa Kitui Charity Ngilu na Kibutha Kibwana na muno Kibutha Kibwana wa Makueni nundu wa utethesia muika kumila na kusalucha na kumana maundwala mailete umatethia na kumabikia kumatethesia mundu lo kutethesia nula ukutethia sio kabikia ti lo kuyanga utethesia na kila kingi ngitabia muika budget ya mwako ya soma twewe mbesa cia youth cia nengano ni tumile twesie mbesa tithukuma mawaya maitu na ito ta thukuma tikame utunga tizioke ingi tithukume tutumie silikali titunge nikenda tuende maundwala maitu mailete na ningwenda utungia Mheshimiwa Mbui mubea nundu wa maundwala tikunite namo na Mheshimiwa Kawaya na Mheshimiwa Musimba na makao maboko nundu wa kutethesia muika o tu maundwa tu nini mo manenga etakeka ni manenga we kila bandu metha mebaza lakini muikone we mana weke ukilia waete woni uyiwo sui munywa bangi waete woni uyiwo sui nuki manewe mwana matongozi no tongo iwo uketha we museo aya twio vau ekanesa ome utumani we vano wenene akiu mwende ne sana mwina ndeto nzeo nina yukuli okula kwi Enoch ta youth leader nitumwonete muno eva kuvina honorable Mbui na honorable Musimba ve undu utethete muika uka benefit na utongoi osu ndi Steve convicted ndateke mwe Steve convicted ni kwatia kuma twambia utongoi wa muika twaisia twambe kusembanya na masomo nundu andu masoma makane wacheni honorable Musimba na honorable Mbui manenga mbasari kuma kana kala ke form 1
mpaka kala ke university kwa matethekete kisomo Steve no tethekete na ambassador kwanza wandu asome agathiani ndikwizi ndo anengiwe ambassador ndweke mwikule ndekula aba nene ndo ambie ikula we no tethekete aya katuminukililia na ngosoma utumani wa muthia ni mwelwele ninga lekosia tala Mutongo TV mwisawa usuni mwana winite wathiitwa mbete etwa David Munyao ni wamukeria muno endini wa mitambo ya Mutongo TV nende ni muvia muno nondu wa kuka tukendeo na kumanda na o mithenya ingi ende twende na kunena nise maundu muno mamwika na utongwe ende na kumwe no musisia ni muvia nondu wa kutambanya na kwa vamwe na atongwe kuna twambie kilungu kitu muthenyani wa umundi na vauni watu vika muthia wa kilungu kwi umundi ende ya kwikala mitambo ni ya Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nikenda isethia niwe kwatia maundu kauta nondo nituyumbanĩtie kufikia na kusomethia kumanyithia o vamwe na kutanithia nyetwithia na mwendoni wa saa muonza cia muthenya nondo wa kumanyithia kila kikwithwa kyakiteka muno ilembetani itu ya Ukamba nitweta sasa kithuku wanzomo nditungia muvi alama kwa ile kilungu tuambie na cameraman Joseph Kawinzi 90 director Winnie Kanini maiteliani sana Alfred Mwaluko na Jeremy Ndambo kikwa oyu tiwanesa ino ni Mutongo TV.